Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Nginwan ramangi Hakerdob yeng jongpi Hakasin bening kong ke sor Wjhwa ke penlong ke rensan nyelek kai Wushu ke betip ke First West Hills District Wushu Championship ke besisngi na ke bentang shinrang bat Thei. Ia kan ke rensan nyelek kai la penyat ke West Hills District Wushu Association Haviani Hall Warren Hill Wjhwa. Hak nyotrik unok pra hak General Lang District Sports Officer makrobak pasa ke Mukongsan. Baru Vice President West District Sport Association Ma Patrick Lamre ke musembut Kongsan. Keladan hadu sapul langut kinong yelekai na West Hills District kibelaya shimbenta hak kerdan sub junior boys and girls but senior men and women. Kathong juga digerensan kalong mansay madan yakirang bat Thei yelekai bekinsai Pynkhreh ben Megh Khmat iga district shemiglaya games arajar posan ke benselong Wjhwa wayajer. Ukrobak pasa hak jingkran ke Mukongsan uloong wala kadai kesin ke bening kong hendak lalak bensai hadu sapul langut kinong yelekai bani shimbenta hak digerensan yakun bat kenlongru umau kendon benjam Khmat namar ke Wushu kedi ke wen di Olympic sport badan ya kalawai. Ibiran ni kuah orang tua kini to ruti bosang, bahag kini kecik sedang yang betul kesini Wjhwa ruti Khmat. Wjhwa kitbok kirbianga yo wi po wi mo nga to di ojok di Warren la gamjo de bha kini to stepping stone ko po di Khmat practice bha ne bha Wushu to ko wi ne ki Olympic sports to kam ki discipline ye dulai ki jikonedo ye dulai ki courage ki kujaje ki discipline tangwa ko Wushu yo ti to Olympic sport ko em future hakiwan di wan tournament untuk ke Olympic game le ye tu cimenta Wushu to padu ko wi ki discipline ko man WM ko ke international Olympic committee ko de ye tu cimenta hado ke Olympic game le de kerpa wi po wi ko sia bahadi proses ha yo bubi hagi jingile ke yo yoi boy hakubi kesni depo ke di district yang ile WM teu cimenta hado ki state ki national khamtam ki international level la kanjo de ko wi la kwa ongwa ka bada tip ro baga miklia game dauman ka po ke di district yang ini dengan yang ngale da thola de o yeram ya ka West District Wushu Thei wo yo bi practice nang wa hakani ga miklia game ro wan Khmat yo in medal expect you ka tu ka ni tadi medal you yo na ka Wushu yo ruti wa kani jingwan yang kani ka Meghalaya game po kani ka chinom ka thaw yang Pynkhreh in ga chibon tadi ki kamela ke sport o chibon tadi ki association ki uda penim hago pain ka benta ka kajang ka disiplin hago ki kena le ke na po district yang EM ke siya kemen WM benta hakani ka first West District Wushu Championship 2024 siya kemen sibon yo yang benta Pynkhreh ke jan ben heni tirutia wakani ka association untuk yo tia ka hadin yang ka Meghalaya game yo ti wadau man ka gawi ka association gola Khmat khamta maupun mi ya ki player na ka district yang
Two.